Sing with me, please. I will sing The Lord our God spoke to us before him, saying, we have dwelt long enough in this mountain. Who is talking here? The Lord God himself. You have dwelt enough, long enough. When? Lately, because of your unbelief. 40 years because of your unbelief. 180 years because of your unbelief. The Lord our God spoke to us in foreign, saying, we have dwelt enough, long enough in this mountain. The Lord said you have dwelt long enough in this mountain because of you deliberately, knowingly, determinedly testified against what I said. Number two, because you choose not to believe what I said. Because you believe not my promises. Because you don't believe my word. No, it's not. As soon as today, I see 12%. Sabia 12%. I'm going to say, right, really go to school. And I'm going to pull up and go very careful. Yes, I also say, actually, money don't have a as soon as I respond to my faith. For as yet we have not come to the rest, and the inheritance As yet we have not come to the number one. Two. we have not come to the rest and the inheritance. And we have not inherited them. They live alive because of your unbelief. As yet, that is why it is yes, because they will finance it by now. Master parents, but acting now. I'm not getting up to rest because of your unbelief. I don't listen to the first thing. Who's asked the one that tell what it is? Who's asked the one that number one? Who promised by grace to see one? Who promised by what? Nothing again, it is by grace. Now, by grace, so that's an effort here. Faith. That's what Number two, even the people get up to my faith. One year of time, we can't promise by what? Best way to get up to by what? Best way to get up by what? Not by faith, now by obedience. I'm giving a better force. Nobody knows who will never by what? By grace. Now, that by releasing grace is manifold. Now, this manifold, this process, that will reach us in our reach us in our success. That is my that is manifold. In grace, in manifold, no something about that, no something in nature, every challenge.
Each color makes you the challenge. Abazalwane, kodwa abafana abazalwane. Singayibheka lento futhi singafana ngingabuzisa ukuthi angithuke abantu lazinkulu lasingena kulo. Kunelifa uNkulunkulu lasingena kulo. Kunelifa lathi uNkulunkulu sokungenile kulo seliyepiwa ilanzi. Nawungakhombisa masina. Ukubona lempela lathi indoda yakho lesengenile. Lamuhla. Ukubona lempela lathi indoda yakho labangakangenile lamuhla. Abafana abazalwane. Mama, hey, awusiwe ukuthi ngithi uNkulunkulu nakusebenzisa lutho. Uyenza le promise by grace. Abese wena udayithatha by what? Faith. Abese sokuthi it now manifest through you by obedience. It has that grace. We have to know for the Bible, 1 Corinthians 15:10. waNkulunkulu bakhona abazalwane ngalenye indlela nangiphila lamuhla ngumusa ake uthi ngingilokho uNkulunkulu noma ngawufuna ukukunika ioxygen le oxygen uyipromisa by grace awuyidonsi ngoba unemakhala kuyidonsa uyidonsa ngoba uNkulunkulu enebulishe emaphapha akho lengekhathi ukuthi adonse le uyangifanesa uyifanesa uthi ngiyakuva mina namfundisi nangimake simelane nangasiye ke sengoni but ngithi ke mina noma yini uNkulunkulu la offerisha wena itakuwe by what bazalwane by grace that's why noma ngathi unelifa ungena kulo by grace nekusinziswa kwakho is by grace neministry yakho is by grace nekuphila kwakho is by grace nekuphumelela kwakho is by grace nalo ngimela ngime by grace uNkulunkulu nangesusa igrace Nkosi Jesu amadimoni angangihlipita njengamadodana aSkiba ngembesa igrace nawe wembesa igrace uphefumula igrace udla igrace uhamba igrace ucabanga igrace usebenza igrace uphumelela igrace uphefumula awukoja bakhona mosibazalwane ake uthi grace so that if you look down upon grace there is nothing else that God can do ngoba uNkulunkulu ngidanikhombisa sithandaze lalela la usubuke la ema miracles lamakhulu uNkulunkulu la wentile uwente abantu nabentabulima ngiphinze futhi incumbi yama miracles la wentile uNkulunkulu uwente abantu nabenta ini bazalwane bulima so that kubethe lo tawubosta sana I cannot boast today lengitaphuma nguphethe I cannot boast today. It is by ngingiloku lengingiko ngenxa yemusa kangakanana awulifunze leli verse ngoba ngifuna ukuthi kutofakala lento sifike lapha la sifika khona si celebrate sito celebrate ukuthatha tinto la kukhona lekumele athathe kuphila nje la ngisho mpamba mina kuphila nje uyathi kodwa uNkulunkulu umnanzi awuthi uNkulunkulu umnanzi ngoba uNkulunkulu uthi uNkulunkulu ngalenye ilanga kimi lalela la I'm sick and tired of your shouting and your long prayers. Don't ever think I will do things because we sit in Jesus name. You can say in Jesus name ngente tinto mina uthi empeleni he said to me catch yourself trying to help me ake uthi nangabe uyangifa uthi whatever you do catch yourself trying to help me and then withdraw yourself disconnect and then I will come in and do the thing. Catch yourself trying to help me because it has to be from the beginning, it has to be by faith. Ekugcineni it has to be by faith. In between it has to be by so that it is from faith to faith because the just shall live by faith. Basekhona bazalwane. If from the beginning to the end is by faith, in between is by faith, when you go into your inheritance, you go there by faith.
You take it by. Oh, bakhona abazalwane. Bakhona abazalwane. Awungifunze lesi ngifuna Swati bhotila, ngifuna Swati bhotila. Ngifuna beve bazalwane ukuthi le nto lesifuna kuyithatha sita kuyithatha nje. Sita kuyenda njani le nto le? Sita kuyithatha njengoba ilula le nto yaNkulunkulu kuyithatha. Ngifunzeleke leSwati. Kepha ngemusa waNkulunkulu. Kepha ngemusa wabani manje? WaNkulunkulu. Nginguloku lengingiko. Ngemusa waNkulunkulu ngingiloku lengingiko. Lalela, nangaba ukafi lamuhla akusiko ukuthi wena unelikhadi. Kanti futhi akusiko ukuthi wena une special doctor. Inkumbi labafa, empeleni inkumbi yabantu labe banamakhadi bafa ngesikhathi seCovid. Labaye bebafala khashane, it was very painful. Kwasuka kwase kusala bogogo, uyangifamosa. Kwasala bogogo, kukhona gogo lekhaya ngangiza uyahamba. Lekisi. Ukhona nalamuhla. Buka ke dokotela abethi une heart problem. Una 84 years now. And when she was 35, sine preaching point endlini yakhe. When she was 35, what's dokotela you have a heart problem. What I don't see you ufika 50 years. Ekhakhakhe base bacabanga ukuthi amale lo babe. Wena nje babe Dlamini ungamathi nangakutshela lo maka. Empeleni kude neliqala ukuthi ngikutshele because it's true. Uyamathi babe eMahlanzeni. Uyamathi abe used to be leader yasinati. But umkakhe kwathiwa angeke aphile afike ku50 namhla una 84 years. Ngimbitile wefika lapha. Listen very careful. Nawe uyamathi mzala. Ukhona umkaMahlanzeni nalamhla with the heart problem. La kwenda wasuke wavula siguqo sekuthandaza la ndlini yakhe. Wathi la kami kutabothandazwa every Tuesday la kami kutabothandazwa. Ngekwenta njalo walanza igrace yagcwala lendlu. Kodwa bakhona abazalwane. Little Bible lithini we are the body of Christ. When we speak, he speaks. When we walk, he walks. When we come into a house, we bring the glory into the house. Little Bible nasinyathela sishiye letibusiso talokufika kwethu. That is why lithi nawala sibofele sithinzise konke ukusala siqalekise. Bakhona abazalwane. Ukhona nanini nalamuhla. Leni every time la ukhuluma naye uthi ngingiloku lekungiko ngemusa waNkulunkulu. Yonke into leyo uyithola uNkulunkulu uyathi ukuthi na ungawithdraw any human effort from anything that you do. Wathi ukuthi yebo he crowns your effort with success but ekugcineni kwako konke he wants to see himself having done the work, not you. The credit and the glory must go to him. Basekhona abazalwane. Angiqhubaqhubeke kutovakala. Ngemusa waNkulunkulu ngiyini mina nginginaku lengingiko. Qhubeka futhi. Nemusa wakhe kimi awuzange ube lide. Nemusa wakhe kubani? Kimi awuzange ube njani na? Awuzange ube lide. Lalela ke nasekusentshetwa kusukwente kanjani. Listen very carefully now. Nasekusentshetwa lo ngimela. Bese lithi leBhayibheli kwente kanjani manje? Kodwa ngasebenta kakhulu kunabo bonke. Man. Ngasebenta. Awungibuke ngisebenta. Ngasebenta ka. Ake uthi nami ngisebenta ka. Sani ngisebenta ka. Bese sithi leBhayibheli but lalela la ngentasi sekuthiwa la ngentasi. Noko kungesimi. Noko kakusimi. Kodwa kungumusa waNkulunkulu. Ngasebenta ka. Mane kwakungesimi. Kwakuyini kani? Kwakungumusa. Bo wathi yini kwekuthi noma kusebenta wena you are only an instrument of grace. Hawu Nkosi Jesu. Uyathi na ungake uvume uthi I'm an instrument of grace today, uNkulunkulu can change your situation and change people around you by the grace. Igrace iyantana kule kuthiwa i-spiritual magnetic field. Igrace iyampuntshuka phela lalela la. That's why kubo Peter kwaphuma le grace yaphumela edukwini. Nisekhona mosibazalwane. Yaphumela kuphi na? Yaphinze yaphumela kuphi na? Lenvo lekuthiwa igrace. Igrace akusiyo iforce nepower ngumuntu. That is why little Bible umusa waNkulunkulu wekusinzisa so ubonakele kubantu bonke. Uyasifundzisa kudzela kungakholwa. Igrace na ifike ithi lalela kholwa because you will never succeed by your effort. Basekhona abazalwane. Ake ngiqhubeke nale grace. Bese lisike leBhayibheli ngasebenta kakhulu mane kwakungasi. Now utawungena etintweni takho.
Anginibekuseli igrace ukuthi isebenze nje. Uyabona igrace ithi yenta bulima. Nisekhona mos? Igrace ithi yenta njani? Anginibekuseli. Igrace nangabe bafika babemsibi ku River Jordan. Yafike yathi igrace ba priest abahamba embili. Sakhumbula mos. Yase seyithi batawuthi nabanyathela by the tip yenyawo lwabo. Nabanyathela nje bathi lo mfula waqala wathi uNkulunkulu awugcwale. Uthi ungagcwala uphuphume lengenhla. Wase sokuthi ukuthi nababeka nje lolunyawo la kuqaleni kwalomfula hayi lekhathi babeke la kuqaleni ngoba uNkulunkulu kube bangena abahabhuta bebekuthiwa lobukuma kwabo kuvimbela amanti. Wathi beka nje le tip bathi nababeka kwabhenka apha lomfula kwabhenka apha lo wabe sololina lengenhla ugcwala igrace ligama laloko. Asiye efeni lethu eKenani ngemandla ethu siya ngekunyathela at the tip. Awukoja bakhona mosibazalwane. Awunyatheli nangalolunyawo lonke kuze kuthiwe usimile vele uyayithatha unyathela ngetip kubonakala ukuthi awukabalance. Aw come on man. Awudzingi kusima kuze ubalance. You only need kunyathela by faith. Basekhona mosibazalwane. Nikhona angiphindze ngibekise lengo lena uNkulunkulu now athi uthatha 3 wetindvo now uthatha letindvo takho lalela. Number 2, uyesuka uNkulunkulu bukani ngala solo ngikhombisa igrace phela. Uyesuka uNkulunkulu uthi saleni thatha kenyalo iJericho angithi thathani ini manje uthi ke koja ke bekani phansi iTikalten sisahamba kangaka bekani ini manje uma uNkulunkulu atakunika lifa lakho uthi yenta bulima kukhona bulima lesitabenta nje namuhla. Thana uthi umfundisi isitawu abulima namuhla. Bangakhi labafuna kwenda abulima namhla kodwa batawuphuma baphila. Batawuphuma bathethe intindvo tabo. Namhla sitakwenda ini? Lo bulima bekuthatha lifa lethu. Sitabenta bona. uNkulunkulu has always used bulima. Lo buyi form of grace nafuna ukukunika intindvo takho. Ake ngibude baba emsini. Njengoba kuthiwa lapha nabo unatha ubhema nje ndlondlo njengoba wawukwenda. Bathi kumele kwekuthi unathiswe lubisi encenye wentuwe lokhu kubuye lokhu betame ukupractice abakwentise konke lento le bakupractice kangaki kaneng ushayile intandla uthi bampractice kaneng kwangenteki wase uye ulumulwa yini igrace. Lo musa waNkulunkulu wekusinzisa ubonakele kubantu bonke usifundzisa kudzela tinkanuko talempilo. Tinkanuko ke ting 3. Na ufika kahle umusa la kuwe ufika ukufundzise ukuthi no kuma appetite empilo. Kodwa bakhona abazalwane. Na ufike kahle lo musa mina ngikhuluma nje ngemusa lokunika lifa lakho. Ufike uthi no kuma appetites ani manje empilo. Ngoba lo mhlaba lona kuthiwa una 3 nje wetindvo lethu dominatako is the lust of the eyes and the lust of the flesh and the pride of this life. Basekhona abazalwane. Na ungawa nje namuhla awunkosi Jesu. Na ungete wakuthatha nje namhla lo ngakuthatha kungenteka ngoba phela kuyabavimba abantu bangathathi endlondlo. Ukhona nje lobuka mina nyalo lokwemfana. Hey uyabona ke lokuba nestage lesincane. Kukhona nje lo ngibuka kwathi uyathi ukuthi angiphume ngihambe. Ngake ngefa baba emsibi with due respect baba president. Ngake ngakufa uthi bathi uyoshumayela bathi kani ngishodi. Mshayele intandla president wami. Angimbiti ngiyabekisa. Noma ngumzala ngimbiti ngento njani kodwa. Uyefa lo mlosi kani usho ukuthi I can't expect much. Kukhona umuntu lokufaka losafake naNkulunkulu nelifi lakhe la athi kuba bememetile ngabe ngiyayifa lento kuba begisi lalela the grace of God that bringeth salvation has appeared unto all men teaching us to say no to ungodly. Kukhona into lekumele uthi no good. And once what you know you are healed, once what you know you are delivered, once what you know you are ushered into your lifa lakho. Kukhona lothi no kuko kuzuthi yes kulokunye. Kodwa kuyefakala abazalwane. Angiphinze kukhona la uthi no bese uthi yes bese uthatha intindvo yakho. Lo musa waNkulunkulu wekusinzisa ubona kubantu
bengithi ke mina lo mhlaba lona nje lo wenta abantu bangathathi into dabo lokunye ngiloko ukuthi emehlo abo athi anguboni lento labakusho ama feelings abo athi anguboni lalabakusho ipride yabo ithi anguboni kodwa lo musu bese lo ufundisa dzela kungakhona netinkani kodwa lesikhathi basekhona bazalwane lo musa uyasifundzisa ukuthi no kuthi kuyafakala bazalwane ngingiloku lengiko ngawo lo musa angibuyeke kunako kwesibili ngoba undawo sengihlale kakhulu ngani angibuye ngithinte mina kuthathu lokwenta sithathele ifa lethu ngithinte yini kodwa igrace ngase ngithi number 2 yini ifaith ake ngivumelele ngichaze ngithi ifaith is to take God as his word simply put kuba silima sekuthatha uNkulunkulu evini lakhe uyabona lo mhlaba lona kulamalanga utawuthi ngathi yathayatha kwashiwo njalo lena kwathiwa tiphi letiyatha niyayathi inzaba ngeke ngiye kuyo uma utawuthatha indoda yakho kumele ube silima kancane kangakanani anginibekusele phela bulima ebabe simelane nakungathiwa wena dungele eJericho yabona mos bulima nje nangathiwa make simelane dungele babona nje indvusa lengangasimelani nisabona mos bazalwa yini legama laloko bulima uNkulunkulu nakungenisa efeni lakho uthi yenta bulima kukhona bulima lestabenta namuhla ngeke sibe dilima sitawenta bulima akasho uNkulunkulu ukuthi asibe dilima uthi asente ini bulima nje ukuthi ungathiwa nyathela la ku-edge yemanti ukuthi atasenta njani bulima ligama laloko mbamba phela noma ungahlala phansi ukuhlole nje bulima nje ukuthi ungathiwa thatha induku yakho akwahleni bazali bulima mbamba phela kuthi kuthiwa thatha induku uqonze etsheni babedlamini uqonze etsheni nje bagcwele abantu bangaka kuthiwe shale litshe kuthiwe litawuphuma emanzi the driest stone with no moisture bese sekuthiwa wena yenta bulima nje kugcwele abantu ufike wente njani ulishaya bese kuthiwa litawuphuma ini emanti bulima nekwekuthi athi nababa lamanti bese kuthiwa just take a branch niyabona mos ufake la noma swayi ufake bulima kwekuthi kuthiwe nakugcumukelela isembe bakhona mos bazwa bangakhi labavumelana nami ukuthi uyathi ngathi kufuna sente bulima nami bulima kwekuthi ungathi ngiyagawula uyabona mos ngithi kuphume lenhloko elisembe icumukele bese kuthiwa ke angihambe mina ngiyothatha nje just a branch ngibuye le branch ngiyijike la etikwalamanti bese le branch seyibamba lelisembe yalidonsa iba imagnet idonsa lelisembe libuye bulima ukuthi ungathiwa litawuflota but ihistory sila flota ihistory sila laphakamiswa bulima baNkulunkulu lithi liBhayibheli uNkulunkulu ukhethe intfo letilibele kusajabhisele letihlakaniphile ake ngiphinze ngibekise ngoba ngenteka ngingefaka lalelani la ningangifakabi do you know ukuthi kunetifo babemsibi letihlula bodokotela ubeke isandla kulomuntu waphili kuyenteka nanyana lalela kule season lesikuyo uNkulunkulu ufuna ukukhombisa imanifold grace ufuna kusifaka efeni lethu hayi leKhanani kuphela efeni lethu all round in life socially ngene efeni lakho politically ngene efeni lakho physically ngene efeni lakho educationally ngene efeni lakho developmentally ngene efeni lakho economically ngene efeni lakho educationally ngene efeni lakho spiritually sikule sizini bangakhi labathi uyathi ngisafuna kungena kule nto le no akusho ukuthi ikhashane within reach mane lento la ihlupha khona ifuna nje ube silinyana uthi babe Dlamini uyayifa le ngiyabonga babe nawe ake ngiphinze ngibekise uNkulunkulu nje ufuna atilima 1 Corinthians chapter 1 verse 25 uthi uNkulunkulu ukhethe ukuthi athathe intfo letilibele atojabhisa lelihlakaniphile uyabona naba iJericho nabayitungeleda wathi uNkulunkulu kubete thathani yabona lokho wathi thathani kwekukhanyiza ngithi nithathe nembitanya la ngithi bese nithatha nemahapha ngithi wathi bese niyahamba nje nithi niyabona mos wathi nithi nani hamba bese nithi bam 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 bulima ke ukuthi kungathi kunema enemies akho ahlomelana etibhamu la ngekhaya ubese ubanga umsindo la ngaphandle
phela bulima mbamba lento le bulima nje mbamba mbamba so uyamemeta mbamba mbamba bulima mbamba kodwa lo bulima kuku history kusithi indvonga tasinka bakhona abazalwane angiqhubaqhubeke ngoba singena efeni ngebulima sifuna kube into akusitakale nami bulima kwekuthi ungabona wena unguDavide ubone Goliath agqoke fully fleshed afake ihelmet of wafaka ibreastplate wafaka naloko ane shield ane sword ane maboots avimbe konke la kuselela ngemhlane kuphela abese utakuwe bese wena nakhona uyabona kunakuliwa phela nakuliwa make simelana nakuliwa umbona lo muntu eta kanjena ubone ukuthi ungasuthi ufuna kuyenta kahle lento yabo lona wesuke nje wathi shayelani uNkulunkulu utandla uyabona lento letasebentela in this hour bulima ngoba uyabona kube wathi abekutawuthi abayafeyisana wesuka nje wathi let me be out of order lahlala la bakhona abazalwane lolo kwenta ukuthi lento iachieve le purpose ukuthi uNkulunkulu abefuna ulikhipha ungaliboni next libhekaphi alibambe ngegrace kodwa bakhona abazalwane mshaye lentandla lo uNkulunkulu lo hey sifuna kwenta bulima namuhla sifuna and nasibenta lo bulima babemsibi some people will be delivered. Some people will be healed. Some people will be restored to their things. Center in kodwa bulima. And lo bulima stabentela etikwe igama lelithi by grace God has offered me this. By faith I receive this. By obedience I manifest it. Bakhona abazalwane. Buka. Faka leli verse into oqhubeka ngibekisa. Faka leli verse. Ngitsite 1 Corinthians 1:25 faka ngifuna ukubamba nalesikhathi phela ngobe bulima baNkulunkulu buhlakaniphile yekela ke ini na uyabona uNkulunkulu akakubuke ake ngibekise into lenye nje lebulima kukhona bulima lobentu kaNkulunkulu akasiso silimo entabulima usasente bulima afike nje athi wena thanza nje umkakho athi enta njani usuke wena uhamba uyomthengela imoto akudivorce nale moto shayelani uNkulunkulu utandla uhamba uyomthengela indiza bese sowuthi beza umnike neaccount uthi buka mntwana kethu inganani imali ebhanki akushiye na 20 million ngoba uthi uNkulunkulu yenta bulima bese kusuka umuntu bahle uyabona mzala adlela igusha naleli gusha alishibe ngesangcote lesibuye engungwini umbila lo sewabola ngoba kuutele kulanga kudla bahlale base balahlane bahleke bese lalabana every form of resource bashana onke lamalanga bathelelane nemaster tiye uyabona uNkulunkulu ufuna kwenteke ini bazalwane bulima 39 years of being foolish in my marriage. 39 years ngenta bulima. Phela bulima lo envela bengiyentela. Shayelani bulima bamtandla manje. But awubuke ke sibali lo bulima bami buyangisebentela. Nangiphuma nje la utangishaye umntwana kethu. Wabonge lo bulima. Ngikhuluma nalomunye wakhuluma into lengife lo hloniphekile kakhulu in the country ngikhuluma naye ngithi ke mina uma yini ngasukudlisile mfana ngalendlela umthanza ngayo uthi ke noma ngawungidlisile lokumgcoka ukuthi kuyangisebentela noma star soft kuyangisebentela as long as kungakhela likhaya abesincokola nje yebazalwane awubuke awungitshele ngitshela ke naba njengoba sihamba kuma families ngithi mina la seminaries ekuhlalisana Nkosi yami star khokha abo 2000 nabo 1000 sitawuse sibuye kunabulima because utawuhamba uyemelika uthi uyofuna indlela yokuhlala nemfati bafike bathi mthanze
uthi uyalena uyahamba uyakuphi uyawufunzela ukuthi kuhlalwa njani bafike bathi thoba uthi ungathoba umangala umfathi sweetheart kana besathi swayini kodwa bakhona mosibazana ake nimuyivele lo nkulunkulu bangakhi labafuna sweetheart ekhaya wamgcina nini sweetheart sana uyabuyela sweetheart nkulunkulu ubuyisela sweetheart wena nkulunkulu kwentiwa bulima uyabona lento nawufuna kuyichecka lento lengishoko ake nje sithi nasifika la center lento le uthi ngithatha bulima uhambe nabuye ekhaya basekhona abazalwane uNkulunkulu ke bulima abankulu funza bhuti ngijake kufika lapha la stawe talento practical ngobe bulima abankulunkulu buhlakaniphile kunekuhlakanipha kwebantu na ubeka yonke indlela yekwentatinvo la nema PhD nabo professor bese uthatha iBhayibheli lenye into leke ngimangalise mina ngebulima abankulunkulu ake ngento into le practical man lenye into leke ngimangalise ngebulima abankulunkulu ayikabi mzawami ngimangaliswa ukuthi uNkulunkulu ukathi nasafuna ukudemonstrate emandla akhe with all due respect mzalo sinesikhule nawo athathe nje nangibabe niyambona mos amenyuse aphinzame ubaba athi uyesama ngedegree mshayile intandla lo nkulunkulu manje uyabona uNkulunkulu ngiyamthanza manje ngiyamthanza usebenzisa nje bulima because uthi ngifuna ukujabhisa lo lokucabanga ukuthi kuhlakaniphile nalama yabazalwane thanini mzalwane okay ake nginikhombise lo mnye bulima la tabenta uNkulunkulu ngoba phela sikhuluma ngelifa lethu Ecclesiastes 4 verse 26 into ubona lo mnye bulima but ifunza phela ucala ufunze wena bese sidanga lapha sitawuthandazela bulima nje sengitakulo kwegcina ngala sitase siyaku-apply lento imnanzi le bulima baNkulunkulu funza phela futhi nawe sitongena kulo ngilelinye lifa lesitawungena kulo babehla mina kunalinye lifa lilandlini kunemafa la sawufanele futhi ngithi bengilapha kuseneni bulima baNkulunkulu lela bengifundzela khona ku 1 Corinthians 25 funza ke sitase sibuya ngala funza vula wena simelane lapha kube kungifundzele kasangifundzele ngitawubuya ngalaka kufanelekile ngithi nje 1 Corinthians ngijake ukuthi ngifike lapha ngaze abantu baNkulunkulu nebuthakathaka baNkulunkulu bunemandla nani futhi uyabona uNkulunkulu usebenza ngebuthakathaka uthi loku strong akuhlale ngala athi loku weak akubuye ngala iprinciple yaNkulunkulu he qualifies the unqualified and then he disqualifies the qualified kubambe if you think you can do anything for God you are disqualified and if you know you can't do anything for God you qualify qualification yaNkulunkulu ukuthi wena ungaqualify khona to qualify angiphinze ngibekise bulima baNkulunkulu hayi lento lena mani yangehlula mina le uNkulunkulu kusuka nangima kugalajela lomunye ngoba ubulima baNkulunkulu busebenza all round ngiyeda lokho Ecclesiastes ugalajela uyamgalajela uthi mina nginebantwana niyamathi mos uyamgalajela uyamchoshela uthi mina nginani wesuka lona waye ebulimeni baNkulunkulu uyathi wentana bambona nje athi ngoba bentabulima base bathi either usilima nomdzakiwe ngisekhona mos kukhona nivele kumele utende base bathi awusaphili kanti upractice nje bulima baNkulunkulu wesuka uNkulunkulu wafula lesitalo wasuvala lesingala wamnika 7 wabantwana lo wasivala isitalo salo wangaphinza athole umuntu because lona bentabulima nisekhona kuhlakanipha kwakuthi akamsukele ngoba solo uyamethelela afike nje lendlini babo babili angekho lo baba afika athi ngokone ngani yini nje ungeyelana ngoba kuthiwa bemchulu tonke lamala uyabona nalamhlanje kukhona ake ubuke nje nabulima lomnye loke kwentuya umuntu asuke nje kuba ngefa nje umkami ukuthi ngiganiwe asuka ayoshala umntwana ebantu bulima nje empeleni kuhlakanipha kwalesikhathi
bulima ngilokuthi nje afika athi ambuke nje bese sothi yeNkulunkulu bengithi ungiphile. Bathi balehlathini amvelo nathi lalela ngeke ngihlale ehlathini mina la mkhukhwini. Nginelikhaya lami nginendlu yami nginembhedzo wami nginemkami. Kuyashisa kufuthumele ngiyahamba sala la. Wente bulima. Bathi kuhlakanipha kusho njalo. Funza lento ngikhombisela okunye lelinye lifa lesitawungena kulo. Funza ngijake ukuthandaza. Funza. Nebuthakathaka baNkulunkulu. Sengile kuEcclesiastes 2:26. Ngifuna siswati ke la. Ake uthi naloku ngiyakuthatha Nkosi. Thani naloku ngiyakuthatha Nkosi. Lifa leli lifo kwahleni. Ngifunze le uNkulunkulu uphanange kuhlakanipha. wentani uNkulunkulu? Thani ngiphe Nkosi kuhlakanipha. Thani ngiyakwemukela Nkosi kuhlakanipha. Nako lifa lokuhlakanipha. Buka alisho ukuthi uyakudayisela ngobude imali. Lithi wenta njani uNkulunkulu? If you believe ufike nje akuphe kuhlakanipha. Akuphe mahala but ukuphelani akubuke usukuphelani. Naloku ngilelinye lifa lethu masinyane siyangena kulo. Funza uphana ngokuhlampa bese kwenteka. Nangelwati kanye nangenjabulo. Akuphe nangelwati nenjabulo mahala bese ke kumuntu lothokotisa yena. Kodwa akufakayo. Tente nje silima sekuthi bathi jabulisa bona wena ujabulise uNkulunkulu. Angibani lo ifilele into le. Bathi bantu bathi ngisathi thatha out wena uthathe uNkulunkulu. Out. Umthathe out ngekufellowship naye yabona mos. Spend time with him like Enoch. Enoch nje waba silima. Washiya likhaya lakho washiya konke bahamba naNkulunkulu. Buya stostrola ngoba phela naloko kwakubulima. Buya babe ngitoba khomisa bulima lo wento wangEnoch. Buka. Wesuka nje kuNkulunkulu lo, ngEnoch lo. Basuke bahamba kanje. Niyabona ukuthi bulima le. Washiya likhaya washiya abantwana baphinze bahamba kanje. Wabathe uNkulunkulu uyajika baphinze bahamba. Wabathe uNkulunkulu wena ingathi awusafuna wesuka uNkulunkulu uthi yathi bese ngibuyele ekhaya. Bahamba. Wahanjiswa bulima. Bekuthi spend time with God. Nabu ke bulima lobunye lobudaka. Uphana ngekuhlakanipha nenjabulo nani? Citsela. Kanye nangenjabulo kumuntu lothokotisa yena. Wathokotisa nje yena na ungasuka nje namhluthi ngifuna ukuthokotisa wena uthi akuphi injabulo ekhaya akuphe kuhlakanipha ekhaya akuphe kuqonze ekhaya akuphe lwati ekhaya akuphe impumelelo ekhaya lalela bese ukubhasela nganako. Kodwa soni usinika umshikashika wekubuthisana kuqongelela bunjini. Soni usenta njani? Sani sengiyabona. Sani yes. Sengiyabona. Kuthiwa nangabe wena usoni. Ubokubukela na ungasuka nje lapho uthi mina ngihlakaniphile ugembule wente yonke lento le uthi udawakhe usuke nje ube liphuwe. Lise iBhayibheli uNkulunkulu kunika ini umshika ushika uphinze ushe awulalele ukuthi bese wendani uNkulunkulu kuze kunikwe lowo lothokotisa uNkulunkulu. Thani naloku ngiyakufuna Nkosi. Nalo kuthiwa nje uyakuyekela uNkulunkulu ushika athi nafika athi sekungakanani uthi wena sethi inkomo isihlanu afika athi ngicela uhambe uyonginikela nange yaba bedlamini leti inkomo tami. Uke wangenta uNkulunkulu ukwangenta ayikabi ngathi nje ngima la ngiyashumayela ngima nje la ngiyashumayela kanzi ngidithengela i7 seater. Wathi nje uNkulunkulu angibitele omnye la khathe esondweni. Ngambita wathi uNkulunkulu mnike lesikhiya. Ngamnika lesikhiya. Ngabuka umkami. Ngaba se angakhulumi namanje ngamnika lesikhiya. Ngevale ngekhathi nginekuthula lengazange ngikufe. Ngekuthi ngimnike yini? Ngenta bulima. Nisekhona mos? Wesuka uNkulunkulu wanginika ikhumbu wanginika imaster. Shayelani uNkulunkulu utandla. uNkulunkulu ufuna wente bulima. Bakhona bazalwane. Angibuye kuloku stock apply lento le. Nifile mozi ukuthi ipromise yaNkulunkulu comes by grace. Never kwekuthi we enter lifa lethu by faith bese siyalithatha by obedience. Angiphinzi. By grace uNkulunkulu sinika indodethu kodwa ngingabekisa ngithini angente so. Bukani by grace buya sisi
batobona igrace kusiyenta njani. Look at this. By grace uNkulunkulu uyakupromisa kwakho lokho. Niyabona ungakuthathi by grace owunikiwe vele lemoya ngithi. Bese kuthi by faith ngoba faith is a hand of receiving. Faith is a means of downloading. I-lifestyle yasezulwini. Angiyekela. Angithi angicomplicate ngithi i-faith i-currency yasezulwini. Na ufuna ukuthenga into ezulwini awuthi nemali utane faith. Wanika uNkulunkulu i-faith ukunika lama resources lo wafunako. Nathi ke uNkulunkulu usuka kudayisela athi thenga ngani wena? Thenga ngani wena? Nathi by his stripes you were healed, many healing. Bese uthi wena wothi uthathe ngani? Because faith is a hand with which we receive from God. Bakhona abazalwa. Bese sozuke uNkulunkulu nangi ngathi welule sandla, yeselule. It is by faith ukuthi welula sandla, but by obedience you will take it from me. Okay, by faith welula sandla. Faith is just this hand, angithi. But now welula sandla uyabona kusakufikeleke. Uyabona ukuthi ungaselula sandla ungafikeleke. Nangabe uyangifa nangithi mina uNkulunkulu, what do you do? Ake nimbuke ukuthi utawendani? Me. Uyabona ukuthi ugcina sonzele uNkulunkulu. Athi uNkulunkulu be blessed. Kodwa bakhona abazalwane. By obedience we manifest indvodza kaNkulunkulu. I-obedience uthi uNkulunkulu uyathi ukuthi Jesu kuzathole konke kwentekani ukuthi why he became nothing. He so obeyed God that he became nothing. Ngifuna ke nyalo siku apply. Sister ku apply nyalo siku Chronicles chapter 20. 10 minutes siku apply. Chronicles chapter 20. Sister wenda nablima. Make mahlobo ngicela ubuyela. Sizokwenda nablima standards. Ngicela ubuyela. Sani sister wenda nablima. Awubuke la, buka la. Ngicela ufake 2 Chronicles chapter 20 verse 7. Kunebantu labaluse tindvo la. Lifa leli lowanikwa lona. Lelifa labe sikhuluma ngalitolo ngiloya uyolithatha uyahamba ulilanze. Lele ngikhuluma ngalo ngilelebiwe kuwe. God help me. Verse 7. Ngicela ungifundzele verse 7. Awu uNkulunkulu wethu. Awuzange yini uticoshe letivele tatihlala kulendzawo. Bamba. Lifa leli. Itolo besikhuluma ngelifa loya kulo uyolithatha. Niyabona mos? Nyalo ngikhuluma ngelifa lonikwe lona alisesilo lakho kodwa ngelakho. Listen very careful. Awu yeNkulunkulu qhubeka. Sive sakho emaIsrayeli sisengakefiki. Awuzange yini wenteni mfundzi? Awuzange yini wenteni? Awuzange yini uticoshe letivele tatihlala kulendzawo. Nikhulume kanye nami ngoba siya apply. Asithi wakwenta Nkosi. Wakwenta. Hallelujah. Qhubeka ke futhi sine sithi wakwenta. Sitawuthandaza masinya. Letivele tatihlala kulendzawo. Sive sakho semaIsrayeli sisengakefiki. Awuzange yini wakwenta Nkosi. Sife sakho singakefiki kulendzawo wakwenta Nkosi. Qhubeka. Wase uyinika isitukulwane saAbrahama. Mani. Wanika ini? Sabani? Wasinika ini? Lelife. Did you know ukuthi Jehoshaphat labantu labe batomhlasela the three nations labe tomhlasela abe bafuna life uNkulunkulu lalinike yena lanike bona lama Israel babusela kulo kumele bali enjoy uthi ke lona yeNkulunkulu uyemukana yini sekuyevakala mos kanzi wena uyemukana yini. Listen, nangabe Satan the thief cometh to steal, to kill and to destroy. Bakhona abazalwane kukhona lapha lesekwebuwe indvodza yabo wanikwa rightfully yours. Cedzela uqhubeke. Wase uyinika isitukulwane saAbrahama umngani wakho. Did you know that? Lenza uyanikwa bani? Kwase kunikwa nabani futhi? Nesitukulwane sabani? Yabani lenzawo? Nabani futhi? Qhubeka ufe usukwentekeni kodwa. Ibe yaso kuze kube phakathi. Lenzawo imeli ibe lifa kuze kube
kukhona tintfo noma kuphile uNkulunkulu tiyathathwa. Basekhona abazalwane. Likhona lifa lesingena kulo. Lalela, kukhona lifa lesiphuma eGibhita. Sedlule iRed Sea. Sifike eJordan, sifike eCanaan. Sithathe tintfo tethu. Kukhona tintfo lesetila ngekhasi lonikwe tona tebiwe. Awusenato. Bowunato. Uthi ke lona no ngiyamati lo wangipha. Ngitawubuyela kuye njengoba bengiphile. Muyiveleni lo nkulunkulu. Lalela funza ucedzele sifuna ukuthandaza. Kuze ibe yaso kube phakathi. Yabo kuze kube nini? Sani le ndvodza yami kuze kube phakathi. Shona unjalo phela nangabe unamyeni. Sani ngeyami kuze etheli itheni leliphakathi lasemhlabeni. Sani ngewami lo. Siyawufa silahlane nalo. Wo. Sani ngewami lo. Siyawufa si kude lo ngameba kimi. Ngamphiwa uNkulunkulu. Lifa nathi utane thana ulifa lami. Ngaphiwa uNkulunkulu. Kude lo ngakuthatha kimi. Nami ngilifa lakho. Kude lo ngangithatha kuwe. But ngifuna ulalele ukuthi lilandwa njani nalithetho. Dear Jesus. Cedzeni. Letitukulwane setakhile kulelifa. Lelifa leli bekumele ukuthi kuvele nebantwana mane sekwentekeni la. Kwentekeni ebhodi. Setakhile kulelifa. Yini leli yakhile? Letitukulwane. Bantfu abahami sebente njani kulelifa? Pho sekwentekeni? Read on. Taze takha ngisho nelithempeli lokuhlala libito lakho. Wangipha ngabonga ngatala abantwana bahlala la kwase kwakhiwa nelithempeli la. Lakho Nkosi lelithempeli. But sekwentekeni? Tithi nasehlelwa inhlekelele. Kungaba inkemba yekwehlulela noma isifo lesibulalanako noma indlala siyawukuma embikwabo kuleli thempeli lelinelibito lakho sikhale kuwe siselusizini lwethu wena uyawusiva usisinzise. Pho sekwentekeni verse 1 sekwentekeni pho. Uyafunza ushayelana ubaba epresident sani so uvele utakulela bengithi ngiyangale ngibese ngibuya ku sala uqedzela ke sala aqedzela baba epresident ungishayele kahle ufunza ukuthi baba epresident asithi kodwa ke nyalo thani kodwa ke nyalo wangipha lelife kodwa ke nyalo wangipha lenzawo kodwa ke nyalo wathi abantu abami kodwa ke nyalo wathi ngiyawutamasa kodwa kuna kodwa ke nyalo lo landlini Sani kodwa ke nyalo. But lo kodwa ke nyalo kukhona indlela yekumsusa. Uphuma ngekho lo kodwa ke nyalo. Sani ngiyamsusa kodwa ke nyalo. Ungaphumi ngalomnyango na kodwa ke nyalo. Kodwa ke nyalo kwentekeni. Kodwa ke nyalo nanga lamadvodza aka Amoni newaka Mowabi. Ngicela ubuke ke nyalo tindvo leti kwemuka lifa lakho. Noma sifo noma ngumuntu nje unemona noma ngumthakathi thani kodwa ke nyalo kodwa nini dear Jesus kodwa ke nyalo kwentekeni nanga lamadvodza thani nanga lamadvodza naba labafati naba labantu bentani live labo longavumanga ukuthi baka Israeli balihlasele nabaphuma eGibhite. Wena Nkosi wathi baka Moab nasiphuma eGibhite asubahlasela kodwa bona basemuka live lethu namuhla. But how do you get it back? Ake sewubuke Asawubuke nje. Sebasibonga ngalokubi ngekuthi batawusicosha kuleli live lakho. Ake muwevele enkulu ukuthi kunebantu labakubonga ngalokubi labanye wabe asita bakubonga ngalabo labanye wababoleka imali abasafuni nayo. Kodwa ke lingithuli ifa kunelifa longena kulo kunelifa lo sowunalo ungeke uthi wehleka kumanager leli ugijime uyofuna lelinye cala umanager leli bese uhamba uyothatha lela thani kodwa ke nyalo. Listen carefully. uNkulunkulu nafuna ukukunika lifa lakho uqale athi what is it that you have in your hands?
uthi wena ungathi nginanako bese sothi give it to me, bese uthi use it this way, take orders from me, I will multiply it. Angithi wathi kubafana buyisani le fish nalesingwa, angithi wase uyakumultiply kwaphuma inqumbi. Kodwa ke nyalo lalabo ngiphekona Nkosi akusekho etandleni tami kukubantu, bantu abami basensangweni, awukuja bakhona abazalwane. Kodwa ke nyalo mane kwentiwani kubuya njani mfundzi? Awu uNkulunkulu wethu ungeke ubehlulele yini? Santi yehlulelwa letinto letilwa nami, lilanga lato lekutehlulela. Sani tiyehlulelwa namuhla, sani uyehlulelwa namuhla, sani wena khensa uyehlulelwa namuhla, sani wena msebenzi utakimi namuhla, sani wena promotion ungewami namuhla, sani wena healing ungewami namuhla, sani wena deliverance ungewami namuhla, sani wena promotion ungewami namuhla, sani wena protection ungewami namuhla, sani wena amandla ungewami namuhla, sani emalanga amataba ngemandla lenginawo. My strength will be equal my days. Mweyivelele lo nkulunkulu. Kodwa ke nyalo ucabanga songehlulwa ngumakela Tembe at 84 kanti dokotela bethi at 50 utabahambile. Kodwa ke nyalo kukhona lokufuna kumisa inhlitiyo yami. Kodwa ke nyalo ungiphile lo mtimba, wangipha ingqondo, wangipha inhlitiyo, wangipha. Kodwa ke nyalo lifa lama likho. Ngifuna ube serious ubuke izinto letebiwe kuwe. Ngiyalibona lelifa lesitawungena kulo. Ngihlushwa kakhulu ngilelifa lesinikwe lona, that we must defend. Kodwa ke nyalo, but ulidefenda njani? Ulidefenda njani? Kukhona le qhubeka ufundze. Asathi ukuthi kufanele senteni, Asathi ukuthi kufanele senteni. kodwa emehlo ethu abuke kuwe. Wena njalo ke. Lalela, ususe emehlo kulelifa lelebiwe. Asathi ukuthi kumele sente njani ukuze kubuye nangumuntu nangu. Asathi kumele sente njani ukuze ayekele na ihabit nangu. Asathi ukuthi kwente njani ukuze kube nekuthula la. Asathi ukuthi kwente njani ukuze asathi, kodwa ke emehlo ethu ke sesiyawesusa, thani ngiyawashift emehlo ami kule tinto. By faith, wathi uNkulunkulu kuAbraham, Abraham ngeke ungene eKhanani, cala ubuke le. Ngakucala ngawe ukuthi ubuke uthi ungakabuki le. Waqala wathi buka le, wathi kubabuke, wathi nyalo ke sowungabuka east, south, west, north. Uqala ubuke le kuJehova Jireh, bese uyabuya ke ubuka le na le, akunike abantu labatawusolva lenkinga yakho. Impilo is the cross. Uqala ubuke le bese ubuka le. Kodwa ke nyalo ngimisa siphambano, ngilanza tinto tami ezulwini, ngidilanza nakubantu, ngidilanza nangabantu. Nifile mose ukuthi uNkulunkulu wenta abantu baqongelele, bese uyayithatha lento lelifa ahamba linike abantu labalideservako, labatamphathela kahle. Listen. Uyathi wathi uNkulunkulu lento ayisolve njani? Sesiyayisolve. Wathi uNkulunkulu yentani na into nayo. Wathi ngifunele abantu. Ngiyakhumbula mose baphathe nje imtshingos. Ngifuna siyenteke lento nyalo, and then God is going to move about and minister to your need. God is about to minister to my need. And uyathi ukuthi wathi uNkulunkulu lento utayinto nje, ngeke ngabona lo mnye babedlamini lapha enhlangano. Uya lapha siyashumayela, uyesuka ke sathane umphathise meningitis. Yathi meningitis uya kudokotela uthi ngeke ngusite ngalutho kule khathi, ngeke ngisike nala kule khathi. Siyesuka sakha isekli lenkulu siyekela lo, kwaye makushumayela sakha isekli lenkulu samfaka la ikhathi. Sase sithi ake sesipraise uNkulunkulu wasezulwini. Nisekhona mose? Sathi sipraise uNkulunkulu wagijima wangemuka lo mbhobho wathi emfundisi ikhonvo le yenteka la nhlobo, ikhonvo le yenteka asagule years and years till today healed. No hand laid. Nisekhona mos. Uyabona wena mzala ngakutshela umlungu am understand. Lo wafika le ekhaya naye inyanga. Ufika le ekhaya bathi te ayite ngifike ngiyithandazele ngife. Ngathi ngifuna kumthandazela ngingathi kusiphela kuthiwa ngimele ngife. Wathi uNkulunkulu ungambeki isandla. Ngathi mina ngente njani pho? Ngaguqa ke ngathi Nkosi sengiyaguqa. Wathi no, stand up ungaguqi. It's not time for that. Wathi hlabela nje ingoma lethi kanye nawe
Nkosi yami kanye nawe Nkosi mangihambe imihla yonke kanye nawe bamba uyanothisa lokho ukuthi uyanothisa ngifuna standard uyanothisa lokho sangikwathi nalokuhlabela kukhona abantu abawathi kuhlabela ngangiqoqa le ngoma nje mina ngithi kanye nawe Nkosi kanye nawe Nkosi ngihambe imihla yonke kanye nawe. Okay, let's take now 10 minutes. Nginike nangimake angentelele into le. Ngicela wente lokho uNkulunkulu akubeka enhlitweni yakho siyathandaza masinyane. Ake ukwente nje masinyane. Amen bazalwane. Verse 22. Bathi basaqala kuhlabela nokudumisa simakathe. Hallelujah. Bathi basaqala kuhlabela nekudumisa simakathe. Qhubeka baba. Simakathe wawavimbetela emadvodza aka-Amoni newaka-Mowabi kanye newasentabeni iSeriyi labesangenele live lakaJuda avele ehlulwa. Sisetawuqala nathi sithe babe kubulima kuthi ngeke sente bulima buthi kuJehoshaphat akashiye phasi konke ayahlabele nathi usho njalo kithi uNkulunkulu lamhla uthi nasiqala nje nayo uyaqala ngathi ukuthi kwentekani kuphi but uyaqala uyavimbetela ushala haya hapaya hasuka nasiqala nje uma ngabe bojwayele nje kuhlabela uthi kuhanjiswa isikhathi but lamhla ufune wathi ukuthi uma uqala lizulu liyaqala. Hallelujah, hallelujah, ushama ya bye Jesus sithi bayethe kuwe somandla asimbonanga onjengawe sithi bayethe kuwe somandla asimbonanga onjenga sithi bayethe kuwe Nkosi yethu wena uyinkosi yaseSalema uyinkosi